Jotono lamsawo jenebo Smai TV channel. Tini Smai TV ni kot matone ron deucha kot makase phipia boke nirau sapapta na eno tongkana. Aboke bodei TPF ni ongye Facebook page kiyomo TPF campaign activities aroni keha kotma chung khose tubiha rimia bono jotono noni buskang chung khubai ke pore ku ekhna dinai 16 June 2021 TPF Sodor Division by Luajija Khamtim Hatai Kotor Primary Committee Bhinan Cobra Primary Committee Chakhoma Primary Committee Tai Tamakari Primary Committee ni bisingo Khobjak COVID-19 eba coronavirus bemar bai Poboljak Nouhkhong Sodor Division ni bukhaktui Chuba Chuh Roijak aro thangai manjakha Division Advisor Chairman Sri Bikram Manik Vice President Sir Amitabh Debbarma Division Finance Secretary Mangunang Sukuram Debbarma Central Organizing Secretary Muchang Pintu Debbarma Youth Leaders Molen Debbarma CWC Muchang Sanjit Debbarma Division US Muchang Manoj Debbarma LCC Muchang Juddo Debbarma Tai Division ni Ojama Song TPF Sodor Division ni bukhaktui che chuktui birman Jora birman klaijak Nouhkhong age bo Chuba laijago tabuk bo Chubao ulobo Chuba nai TPF hatai dofani bagai legal fight khaithani gobangma rang ri bai mungni bisingbo jongjal Jora Hamya je mansak birman klaijak Nouhkhong no Chuba nai hanoi tebo Khathon Lejakha TPF Longli Tiprasa Dofa Koplai Ongthong Madam PK Ayulok Thong We want justice we want energy we oppose CAA PAA Tripura land our rights Hambai Te Chobani Chibai Musang Ronjit Debbarma GS TPF Sodor Division 16/6/2021 Kebongha Facebook page viral umoni kautma Aremi podikhen rao kaham bai hamya bai phoe tomo kot marao nori pandau tv ani machong saute tomo arimin rao choye nai donde chini Smai TV channel no